we are come about TV biom. Ebeye enna kakra ni na eye Hopeson adoye ne mama Agradaa enya beef kakra. Ne nam den so ne ma sa beef yi aye heja sesi ade aye kakra kabubruja ye ensem bebre. Eye prophet Tvgh ne papa eka baby na sa nkrofo bi say wo munya yi a lot of celebrities ni bi ekoja sa ni pakro no enu nti wona abo sami jamfi epie mu wo ye papa Tvgh yi na say Samson evangelist mama part wo no so ekwa yi ni bi na wie na wie ye no emse sika echebi ebe mu sami jamfi eche eye mama Agradaa sika kakra na sika we ho nsem de ene nsem ade abade ano odin niama beef na ye kese eye papa Hopeson ado ye kan se Agradaa be kan se sami jamfi ache ni sika se na se nipa kasa bebre wo ho de a wo be ko sami office na what the sikano akomano ene ya Hopeson say NDC for you to free monte eye sami jamfi office wo mu ho evangelist ma wa part ho a mumbro na nron sebe the trust and shelity beef no na shasti ni anodi eno nti enam so ma evangelist ma part so ebe kasa sebe ensem a ye keka cha yonko ba anasi yegu ye ho fi bidie anasi ye kaso bia na no ya de eye evangelist mama part na no ya pa wo be kansem kan ya kase sebe eye mame eye Gifty adoye sebe enkraman ekra ene ne da de ma asem na ye hyekra ne se si akra ne yenim se no ko fine no ko pressure yenim se din no eye ye mame Gifty ene de ton na de ye na dwuma se evangelist mama pastor said dino onu kra gazeti said dino eda no so dada into one canon tune na sebe ne twena ebo na nim no asofo obinim ene wo bremu asamoye akodi court hwan na de koye Gifty adoye ene de asam no koye mienje mu ntremu mbra free hono ena yehu se Empress Gifty or the court rate aba se Agradaa betua 200 billion 20 million Ghana cedis ema ono Empress Gifty na court rate no na eda screen so no wo sha rate issued from Tema into Tema High Court plaintiff no Empress Gifty upon adoye na defendant no Patricia Sidiwa aka evangelist mama part aka Agradaa na me summarize na mamo na wo share ahanum na statement of claim now say the sum of 20 million Ghana cedis 20 million Ghana cedis for damages for slander and liable of plaintiff by the defendant. Now, I had no watch and Agradaa metua because of nsema wakeka fa no ena wokoma me ena sabi odi na twa odi na twa ma asofo sa ensem ni nyina no ena Empress Gifty said there be ontimi entena ho ma Agradaa ndi femu ne sa ibiemu nso no ba bi na say an order of perpetual injunction to restrain the defendant, her servants, agents, prives assigns however from publications of such words or any of them or similar words to that effect. Ni kwanza Agradaa eka nsem no be biem sa no peso che na see no so no say an order for the defendant to pull down all the audios in which she spoke the words defamatory of the plaintiff from all her social media handles. Or say Nana Agradaa videos na wa ye da the page so ko today's TV ona san nsem ni nyina agugu no Agradaa police informations ni nyina down on pulling ni nyina down on delete sa videos ni nyina and so na dey no cost including lawyers professional fees ai ono Empress Gifty ne lawyer obefa no sa sika ni nyina Agradaa sa betua asa account no same way na court there also mo telecasting the whole world now obia show video because so wo hodo mitino rate of sermons no na usafo machire mu simple de amamusa na Agradaa wo 8 days court rate no commanded that within the 8 days after service of this rate on you inclusive of the day of service you do cause an appearance to be entered for you, Patricia Sedua, and take notice that
In default of your so doing, judgment may be given in your absence without further notice to you. Patricia Sediwa. Agradaa mfi sa court treaty omode aba court no ebubu asem na gu no so. Ai sana written. Eche no ene da no na ebeto Johnson Hopeson na do ene ni age ho pa nani age ho ekopie Chronicles graphic mu no ono asa posti legina say watch me just say obani abrepa ntino na ebuso for the all no. Now ensam ne court ye no yesi e ka bia beba wo ho bia ne nyina evangelist ma part ene betua na ye ma me Gifty ya odi asem ya court so se a ne mapia na se ye twetwe ne ma wona ye ma me Agradaa se wo ma me sebe ne me Agradaa ensam na no odi wo ma me na Agradaa ye no wo ma me na Agradaa sis okọ Dubai asebe nkrama ne da Gifty se ma me no egu no fi enti sika da no so de do so pu ano odi ne ye bisa se ma me Agradaa wo hwe obeje mu ana sika no wo betua no falasa ano odi ye pa akra